Pregledi i operacije dece i odraslih u specijalnoj oftalmološkoj bolnici Eliksir u Novom Sadu u saradnji sa Ruskom očnom klinikom Fjodorov iz Kaluge. Eliksir, vaš korak na putu ka svetlosti. Kada se postavi dijagnoza šećerne bolesti, onoga trenutka kada osoba sazna da ima šećernu bolest, tada treba da se javi oftalmologu kako bi se pregledala. Šećerna bolest je ozbiljna bolest ukoliko se ne shvati ozbiljno i ukoliko se ne leči. Ukoliko šećernu bolest shvatimo na pravi način, lečimo, kontrolišemo, pravilno se hranimo, krećemo se i imamo jedan ritam redovnih kontrola, onda se sa dijabetom živi dugo, doživi se duboka starost i pacijenti nemaju nikakav problem sa okom. Šećerna bolest je bolest koja ne boli, može da traje dugo bez nekih velikih zdravstvenih tegoba, ako se redovno i pravilno leči. U trenutku kad postavimo dijagnozu, mi pravimo prvi preventivni pregled oftalmološki dijabetičarima sa akcentom na pregled očnog dna. Znači, akcenat je na pregledu očnog dna. Iz kog razloga? Na tim malim sitnim krvnim sudovima očnog dna dešava se krvarenje, jer usled povišenog šećera dolazi do nagrizanja krvnih sudova čitavog organizma, samim tim i krvnih sudova u oku, i dolazi do krvarenja. To krvarenje urušava građu mrežnjače koja je odgovorna za jasni vid i dolazi do trajnog pada i postepenog gubitka vida. Sa tim prvim pregledom mi u stvari postavljamo dalje kontrole, razmak do daljih kontrola kako ćemo pratiti oko. Na prvom pregledu, ako je šećer u početnoj fazi, ako nema nikakvih promjena, šestomesečne kontrole su nešto što je sasvim u redu i postoje pacijenti koji imaju preko 20 godina, boluju od šećerne bolesti i nemaju promjene na oku, nemaju krvarenja na očnom dnu i to je dobro. Ali su oni savesni, oni vode računa prvenstveno o osnovnoj bolesti, a samim tim svi rezultati dalje, odnosno sve komplikacije dalje su odložene. Nekada se desi da na samom prvom pregledu kod očnog lekara, u momentu kada je otkrivena šećerna bolest, oftalmolog vidi takozvanu poodmaklu dijabetisnu retinopatiju. Šta to znači? Da pacijent mnogo godina boluje od šećerne bolesti, a da za svoju bolest nije ni znao. Šećer je već napravio mnogo komplikacija, ne samo u oku. To što mi vidimo u oku, ponavljam, to je odraz i drugih krvnih sudova, drugih organa, vitalnih organa. Tako da onda krećemo sa jednim ozbiljnim lečenjem. To već više nije preventiva. Sad već ulazimo u fazu lečenja. Nekada se desi da na samom prvom pregledu kod očnog lekara, u momentu kada je otkrivena šećerna bolest, oftalmolog vidi takozvanu poodmaklu dijabetisnu retinopatiju. Dajemo smernice kolegama, endokrinolozima, da je to dijabet koji dugo traje, koji treba ozbiljnije da se pristupi lečenju, ozbiljnije pacijentu, da pacijent mora da shvati sve to na jedan ozbiljan i opasan način, jer nelečeni dijabet dovodi ne samo do slepila, to su invalidi u kolicima, to su ljudi na hemodijalizama, znači to su ljudi sa oboljenjima srca, sa moždanim udarima, to su vitalno ugroženi organi. U eri ekspanzije laserske tehnologije u medicini, pacijentima sa promjenama na krvnim sudovima oka se može pomoći. Postoji mnogo puta na oku promjene koje iziskuju lasersku intervenciju, a imamo oštrinu vida jedinica. Mi smo srećni. U tom trenutku radimo laser. Laserom u stvari ulazimo, i to je neinvazivna metoda. Mnogo puta smo o tome pričali. Neinvazivna metoda, laserski zrak ulazi kroz zenicu, kroz jedno specijalno sočivo i na mjestu gdje imamo krvarenje, zaustavlja krvarenje i pratimo.
I mnogo puta je čak i jedan tretman laserske intervencije dovoljan da sve to zaustavimo, ponavljam, uz osnovu dobru regulaciju šećera i mi to dalje pratimo i ti pacijenti prosto ulaze samo u jedan ritam redovnih kontrola. U medicini je važan timski rad. U borbi protiv dijabetesa je saradnja oftalmologa, endokrinologa, kardiologa, neurologa, nefrologa od presudnog značaja. Nažalost, ima i mnogo pacijenata koji dođu sa veoma oskudnim vidom kao posledica dijabeta. To su već zahvaćene velika polja očnog dna, to su velike promene na retini, to je zahvaćena žuta mrlja odnosno makula koja je odgovorna za centralni vid. I mi onda svim sredstvima pokušavamo da taj minimalni vid spasimo iz svih mogućih, da kažem, oružja koje imamo. Pucamo, tu je onda i laserska terapija u funkciji, tu su i intravitralne injekcije koje se ubacuju u oko pacijentu da bi se zaustavile promene. Znači, uz naravno dobru endokrinološku situaciju, to su obično i kardiovaskularno teški pacijenti, neretko i sa moždanim udarima. Znači, to je jedna vaskularna mreža kompletno izmenjena i onda pokušavamo, ali uspemo da zaustavimo, na tom nivou ne može bolje da bude. Znači, nijedna od ovih metoda nije čarobni štapić. Ne možemo da izbrišemo, nažalost. Kad sve to vidimo, mi budemo očajni samo iz jednog razloga, što pacijent nije došao ranije. Faktor vreme je tu presudan. Samo jedna tuga postoji. Zašto pacijent nije došao ranije? Jer da je došao ranije, sve to bi moglo da se spreči, da ne dođemo u situaciju da spašavamo to malo što imamo, da spasimo bez mogućnosti da nešto poboljšamo. Redovne kontrole nivoa šećera u krvi, baš kao i redovne kontrole zdravlja obolelih od šećerne bolesti, su važne kako bi se izbegla ili odložila pojava komplikacija šećerne bolesti. Redovna kontrola vida osoba obolelih od šećerne bolesti je važan deo terapije. Pregledi i operacije dece i odraslih u specijalnoj oftalmološkoj bolnici Eliksir u Novom Sadu u saradnji sa Ruskom očnom klinikom Fjodorov iz Kaluge. Eliksir, vaš korak na putu ka svetlosti.